Ndabasuhuje mwese aho muri kandi mbahaye ikaze mu nkuru zitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Nizere ko mumeze neza. Turababwira ko mu makuru agezweho icyorezo cya Marburg mu Rwanda cyongeye kwica undi muntu. Imibare ikaba yongeye kuzamuka y'abamaze kwicwa n'iki cyorezo mu Rwanda. Turabirambura byose. Turabwira kandi ko mu karere ka Burera haturuka inkuru y'akababaro aho umugabo ufite inkomoko muri aka karere yapfuye azize nyama yariye ikamuniga. Turaza kugana ku musozo tubabwira ko hari inkuru ibabaje y'umusirikare wo mu gihugu cya Uganda wasanze umugore we cyangwa se umukunzi we ari kumwe n'undi mugabo agahita ayirasa. Inkuru zitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV, ariko reka mbere kuzinjiramo tubanze dufate umwanya tubashimire cyane mwe mubana natwe mu nkuru zitandukanye. Turabashimira kandi mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, hanyuma namwe mutarakora subscribe ndabasaba kuyikora ubundi tukajya tubana mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV. Nizere ko wafashe umwanya ukumva inkuru ya Tete Princess yitwa Ihora Ihoze icano ku Ibendera TV. Ni inkuru nziza kandi irimo inyigisho udakwiriye gucikwa kuko igeze ku gice cya 5 uyu munsi cyangwa ejo harasohoka ikindi. Nizere ko rero mukomeza kugenda munogerwa n'ibyo tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa hani ku Ibendera TV, ikaze. Uyu munsi turi tariki ya mbere Ukwakira muri uyu mwaka 2024. Icyo bivuze ni uko kugeza ubu mu Rwanda imibare yamaze kwicwa n'indwara ya Marburg bamaze kwiyongera, kuko kugeza ubu imaze kwica abantu 9 bose. Ni umubare utari mutoya. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko umuntu umwe mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 30 Nzeri muri uyu mwaka 2024 yishwe n'icyorezo cya Marburg, akuzuza umubare w'abantu 9 bamaze gupfa bazize iki cyorezo kitaramara n'icyumweru kitangajwe ko cyageze mu Rwanda. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda rivuga ko abamaze kumenyekana banduye iki cyorezo ari abantu 27, harimo n'abapfuye. Abari kuvurwa kugeza ubu bakaba ari abantu 18. Ni ukuvuga ko abapfuye kugeza ubu ari abantu 9 bose hamwe banduye bakaba 27. Iyi ni imibare yashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 30 Nzeri muri uyu mwaka 2024, hadaciye iminsi myinshi iki cyorezo gitangajwe ko cyageze mu Rwanda. Iyi ni imibare kandi yashyizwe ahagaragara nyuma y'uko kuri uyu wa mbere Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yatangiye gukorera mu rugo, aho abakozi ku kazi bavuze ko bagomba kutahagera ahubwo bagakorera mu rugo. Ni ibintu bigaragaza ubukana n'ubukare bw'iyi ndwara rero, ari nayo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda isaba Abanyarwanda kudakuka umutima, ariko kandi agakomeza kwirinda. Iki cyorezo ni icyorezo gikomeye, akaba ari nayo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yibutsa abaturarwanda gushyira mu bikorwa ingamba zo kugira isuku, gukaraba intoki n'amazi menshi n'isabune, no kwirinda gukoranaho kuko ibi biri mu bitera iyi ndwara. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kandi iributsa Abanyarwanda bose ko wakwibonaho ibimenyetso birimo
kugira umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka, yakwihutira kugana kwa muganga. Marburg kugeza ubu ifite ubukana bwo kwica uyirwaye ku rugero rubarirwa hagati ya 25 na 90% bitewe n'uburyo uwo muntu yihutishijwe kugera kwa muganga agahabwa imiti itandukanye imufasha kuzahuka, kuko kugeza ubu nta muti nta n'urukingo byihariye by'iyi virusi ku isi hose. Abanyarwanda rero duhamye intambwe mu ntego duhangane n'iki cyorezo, kandi byanze bikunze tuzagitsinda. Mu zindi nkuru turaza kugarukaho nuko mu karere ka Burera abahatuye bari mu mubabaro nyuma y'inkuru y'umugabo hakomoka wishwe n'inyama yariye ikaza akumuniga. Dore ibyo wamenya kuri uru rupfu rwa nyakwigendera nuko umugabo witwa Ntirivamunda Elia w'imyaka 40 y'amavuko ukomoka mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru yapfiriye mu karere ka Kisoro mu gihugu cya Uganda anizwe n'inyama aho yari arimo gusangira n'umukobwa we. Amakuru avuga ko uyu mugabo yabaga mu gace ka Kamonyi muri Kisoro muri Uganda. Icyakora ubuyobozi bwaho bugasobanura ko butari bumuzi nk'umuturage waho bitewe n'uko ngo atari yari baruje. Uyu mugabo bivugwa ko yitabye Imana nyuma yo kunigwa n'inyama yariye kuri uyu wa 29 Nzeri muri uyu mwaka 2024 ubwo yari arimo gusangira n'umukobwa wari waje kumusura nyuma y'igihe kirekire batabonana. Uyu mukobwa usanzwe ari umunyeshuri yabwiye Radio Bona yo muri Uganda ko nyuma y'igihe atabonana n'umubyeyi we bagiye gusangira ifunguro ririmo inyama yahitamira ikamuniga bikarangira imuhitanye. Uyu mukobwa agira ati inashenguwe no kubona data yapfuye, twari twongeye guhura anjyana ku kabari angurira ifunguro none riramuhitanye. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko Ntirivamunda waruzwi nka Akanovera yari asanzwe ari umukiriya uhoraho akabari kuwitwa Hamisi Bakunda, ari naho bariye iyi nyama yaje kumwivugana. Imana imuhere uko ridashira, kandi dukomeje abasigaye. Tugana ku musozo, reka twerekeze no mu mahanga tubabwire ko mu ngabo za UPDF za Uganda hamaze kumvikanamo inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umusirikare wabo. Umusirikare yasanze umukunzi we ari kumwe n'undi musirikare maze ahita yirasa. Iby'uru rupfu bikaba byakomeje kugenda bitangaza ku ruhande rumwe, ariko kandi ku rundi ruhande bigasa n'ibibabaje. Kuri iki cyumweru tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka 2024 umusirikare witwa David Wabure wabarizwaga mu ngabo za Uganda UPDF yirasiye mu gasantere ka Kabonge mu majyaruguru y'iki gihugu nyuma yo gusanga mugenzi we babanaga mu gisirikare cya Uganda ari kumwe n'umukunzi we mu kabari. Ikinyamakuru Daily Monitor gitangaza ko Wabure yavuye mu kigo cya gisirikare agiye kwinezeza mu gasantere ka Kabonge, yahagera agasanga mugenzi we babana mu gisirikare witwa Ngabirano Gerard Akampurira ari mu kabari hamwe n'umukunzi we bishimye. Uyu nyakwigendera ngo akimara kubabona yahise agira umujinya mwinshi maze asubira mu kigo cya gisirikare azana imbunda yuzuye amasasu ahita atangira akurasa. Ngabirano n'uwo mukobwa bacyumva urusaku rw'amasasu bahise bajya kwihisha mu kindi cyumba. Wabure aje kubashaka arababura, amaze kubabura ahita afata imbunda arirasa
arapfa. Igisirikare cya Uganda kikaba gitangaza ko cyamaze gutangira iperereza ngo hamenyekane neza icyateye uru rupfu. Hagati aho abasirikare babiri bakaba batawe muri yombi ndetse n'uwo mukobwa bivugwa ko yari umukunzi wa nyakwigendera. Umukobwa akaba ubusanzwe ngo yari asanzwe akora muri ako kabari, ari nako kaje kuberamo ibi byose. Reka tubabwire ko tuganye ku musozo, ariko tunabahamagarira kuduha ibitekerezo byanyu, hanyuma ubundi tukagenda tubisangira bigaruka kuri izi nkuru, yaba inkuru imwe cyangwa zose twabagejejeho hano ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane rero mwese mubana natwe, nizere ko izi nkuru zibanogera, ariko nabibutsa gukora subscribe kuri mwe mutarabikora, hanyuma ubundi tugakomeza gusangira izi nkuru. Nizere rero ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye, hanyuma reka mbashimire narabasezeraho, mwirirweho, mungire umunsi mwiza muhaye kandi muronke.